Ya. Quello è chiuso. Tutto è chiuso. Secondo me anche la chiesa. No, speriamo di no. ¿Dónde sei? En el Monte Bérico se supone que es Pascua y vamos a ir a ver si la iglesia está abierta. ¿Crees? Lo dudo, Mira la policía. pero lo dudo. Guarda che c'è gente. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10, ombrello, cappello, avanti, dietro. Quanti lontano? Non puoi Aquí. entrare, non puoi entrare con me. ¿Por qué? Ah no, no dici che no. Ay, no me chiquito, no. Prende la porta. Tiene muchas. La corona, los aretes, un collar. Y ya. Se te ve el moco. Cochina. ¿Qué? Está en latín. Está en latín. ¿Qué significa? Significa adoramos.